Good morning news ngasi October ki tang mapan ing kumja lising ani kungi meragi kulum noi nipan ba irai numit ki pause singnimphom oiba pau Manipur ki DGP LM Khokte COVID-19 positive oire positive case punna lising trai tu chatu humrang mapan yaure asiba masing marfu humdoi sukre CM no luchingba jan andalan again COVID-19 India ki wasak lomin nakre Nupi maza singi hak shawat pagaluina Finland da sahi tra truk khagai binupi ababu nongmage prime minister ohenkre Harau ke Kangpokpi district chanbagi mayokta blockade hokre Imphal West ki SP Nakong Dharam kaire mafam ahum thokna fole Sasinnawa transfer posting order viral oibada chenaba accused positive oibadagi interim bail pikre Nasigi gas ki pau Mahalakshmi Indian Gas, Herangsal Gas, KK Indian Service, Manipur Gas, Gas Service, Mishau Gas Service Nasigi di matang ase loijare channel asibu support tobibo oina subscription amadi bell notification icon nambiu